wewe woteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 4 z'ukwa kabiri. Abasivili babarirwa muri mirongo biravugwa ko biciwe muri Sudani aho imirwano ikomeje hagati y'ingabo za leta n'umutwe w'abarwanyi ba Rapid Support Forces. Imirwano irimo n'ibitwaro biremereye cyane. Bamwe mu banyekongo baba mu Bubiligi bazindukiye mu myigaragambyo imbere y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu kotsa igitutu ibihugu by'Uburayi kugira ngo bihagarike imirwano ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe ibura ry'igitoro rikomeza kwigaragaza mu Burundi, bamwe mu banyagihugu bari gukoresha uburyo budasanzwe bwo gushaka lisansi hakurya muri Kongo, ndetse rimwe na rimwe buhenze kandi bukemango. Tuvuye mu Burundi gushika muri Kongo, abarundi tubasigira 5000, bareri ya mbere bareri ya kabiri tubasigira 5000, hama turondera nk'umukongomani atujabukana gushika muri Kongo tukamuha nka 60000 cyangwa 70000. Hari n'ikinamico urunana nk'uko bimenyerewe buri wa kabiri muri ibi biganiro wowe na Nini Iradukunda. Ubushinwa bwahagaritse kohereza mu mahanga itsinda ry'ibyuma by'imboneka rimwe nk'igisubizo ku cyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo guca imisoro y'inyongera ibicuruzwa byo mu Bushinwa. Ibi bikoresho ni ingenzi cyane mu nzego nyinshi zirimo n'urw'umutekano. Ubushinwa buhiga ibindi bihugu ku isi mu ikorwa ry'ibi byuma bituma Beijing igira iturufu ikomeye yo guhagarika iyi misoro ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinwa kandi bwanashyizeho imisoro yarwo ku bicuruzwa biva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntizashyirwa mu bikorwa kugeza mu cyumweru gitaha. Imisoro ya Amerika y'10% ku bicuruzwa byose by'Ubushinwa yashyizwe mu bikorwa uyu munsi kuri uyu wa kabiri. Perezida Donald Trump yasubitse icyemezo cy'imisoro ku bindi bicuruzwa bya Canada na Mexique. Imiryango itera inkunga ishamikiye kuri Loni iri gushimagiza akazi kayo nyuma y'ihagarikwa ry'inkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ihagarika ry'imishinga myinshi y'ibikorwa by'ubutabazi ku isi. Akazi gakorwa mu gufasha abagore n'abakobwa by'umwihariko gasa n'akagizweho ingaruka nyuma y'ibirego bidafite ishingiro by'abanyapolitiki bo mu ishyaka ry'abarepublikani ko iyi mishinga ifasha gukuramo inda. Abakozi b'iyi miryango bavuga ko iki cyemezo cyugarije ubuzima bw'abantu babarirwa mu bihumbi byinshi. Inkuru ya Imogen Felix uri Geneva murigezwaho na Prime Ndikumagenge. Muri Afghanistan aho umugore apfa uko amasaha biraheze ahitanywe n'ingorane zijanye n'imbanyi, ishami rya ONU riraba igwirirana ry'abantu rifiseyo amavuriro y'amagara y'abavyeyi. Ayo nk'uko iryo shami rivuga agiye kuzokugara cyo kimwe n'ibindi bikorwa bitari bike by'amagara y'abantu birongowe n'abagore ku isi. Intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatumye hongerekana cyane amabi ashingiye ku gitsina. Ishami rya ONU ry'abagore rirahakorera mu gufasha abacitse ku icumu. None nta uramenya niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka uheze zatanze yarenga ica kabiri cy'amafaranga yakoreshejwe muri Kongo zizobandanya gutanga iyo mfashanyo. Yamara ONU yafasha akanya ko gushima umutima wo gutanga wa Amerika mu myaka myinshi hamwe n'icifuzo cyo kubandanya ikorana n'ubutegetsi bw'ico gihugu, ariko inyuma y'amajambo yo kudahandwa ku rurimi hariko harihwezwa bikomeye uko ibintu bigiye kugenda, niba hari aho bashobora kuziganya, aho bogabanya n'ingaruka bizogira ku bantu b'intege nke kurusha abandi ku isi. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa aravuga ko yavuganye na Elon Musk ku ngingo y'inkuru z'impuha. Ni nyuma y'uko uyu muherwe asobanuriye gahunda y'igihugu y'ivugurura ry'ubutaka nk'ivangura rishingiye ku ruhu ryeruye. Mbere Donald Trump yari yavuze ko azahagarika inkunga yose Amerika yahaga Afurika y'Epfo kubera izi mpinduka. Amategeko yo mu gihe cy'ubutegetsi bwa gashaka buhake buzwi nka apartheid bwari bushingiye ku ivangura ruhu ryavanguraga abirabura, yazitiye bikomeye abirabura kuba bagira ubutaka, kandi bwinshi muri bwo buracyari mu maboko y'abanyamuke b'abazungu. Guverinoma ya Ramaphosa iherutse gushyiraho itegeko ryemerera guverinoma gufatira ubutaka rimwe na rimwe hatagombye no kubaho ingurane. Abasivile babarirwa muri mirongo biravugwa ko biciwe muri Sudani aho imirwano ikomeje hagati y'ingabo za leta n'umutwe w'abarwanyi ba Rapid Support Forces. Imirwano irimo n'ibitero byo mu kirere n'ibikoresho n'ibitwaro bikomeye cyane. Inkuru ya Kalkidani Yibertare murayumva mu ijwi rya Jean-Claude Mwambutsa.
Ibitero by'indege byo kuwa mbere bivugwa ko byagabwe n'igisirikare bigendereye ibindiro by'abarwanyi ba Rapid Support Forces ahitwa Nyala mu majyepfo ya Darfur ngo byaba byarahitanye abasivile batari munsi ya 30. Ni mu gihe amakuru avuga ko abasivile 60 bishwe ubwo umutwe wa RSF warasaga ibisasu bya rutura ku mujyi wibasiwe n'imirwano wa El Fasher. Mu gihe bitoroshye kugeraho ibintu byabereye, biragoye kugenzura ibivugwa cyangwa se kwibonera ingano y'ibyangijwe. Gusa ikidashidikanywaho nuko iminsi mike iheruka yaranzwe n'imirwano y'urudakuraho. Mu mpera z'icyumweru isoko rikomeye mu mujyi wa Omdurman ryamishweho ibisasu bikomeye nabo bivugwa ko ari RSF bihitana abasivile benshi. Umuryango w'abibumbye wavuze ko ibi bitero ku mujyi wa Omdurman bihonyora bikomeye amategeko agenga uburenganzira bwa muntu. Polisi muri Suwede iravuga ko abantu 5 barashwe abandi bagakomeretswa ku ishuri riri muri mujyi wa Orebro. Mu kiganiro n'abanyamakuru umuvugizi wa polisi yavuze ko igitero cyabereye mu ishuri rya Risberska. Yavuze ko kandi ukekwa kugikora ari umugabo. Polisi ntiyemeje niba hari uwishwe n'aya masasu, ariko ibinyamakuru byinshi byo muri Suwede biri gutangaza ko uwagabye iki gitero yapfuye. Icyateye igitero ntikiramenyekana. Imodoka z'ubutabazi bw'igitaraganya ziracyari aho byabereye. Hagati aho abanyeshuri n'abakozi bakuwe kuri iryo shuri. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com. Mu kanya turakomeza n'amakuru yo mu biyaga bigari nyuma y'akaruhuko gato cyane. Ndi Prudence Nyumva. Loni iri gusaba ko ikibuga cy'indege cya Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifungurwa bwangu kugira ngo haboneke ubutabazi bukenewe cyane. Umujyi wafashwe n'inyeshyamba z'umutwe mu 23 bivugwa ko ukigikiwe n'u Rwanda mu cyumweru gishize, kandi abantu babarirwa muri magana biciwe mu mirwano. Umuhuzabikorwa w'urwego rw'ubutabazi muri Loni yasobanuye ikibuga cy'indege nk'ingoboka y'ubuzima. Bruno Remarquis aravuga ko abantu benshi bakomeretse bakeneye ubuvuzi bwihutirwa kandi ibigo by'ubuvuzi byarengewe. Inyeshyamba za M23 zatangaje igihe cy'agahenge cyagombaga kuba cyashyizwe mu bikorwa uyu munsi. Abaperezida b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati aho bitezwe kujya mu nama yo gushaka amahoro mu karere muri Tanzania mu mpera z'iki cyumweru turimo. Tukiri ku nkuru irebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe mu banyekongo baba mu Bubiligi bazindukiye mu myigaragambyo bakoreye imbere y'urwego rw'umuryango w'ibihugu by'Uburayi, basaba ko ibihugu by'Uburayi byotsa igitutu mu gufasha guhagarika imirwano ibera muri kariya karere k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Alain Majesté Barenga yakurikiranye iyo myigaragambyo, adutegura inkuru ikurikira. Abo ni bamwe mu banyekongo bari bazinduka imbere y'ahakorera inzego z'umwe bwa Buraya ni hagati na hagati mu mujyi wa Buruseli hazwi nka Schumann. Abo banyekongo bari hagati ya 50 n'ijana, bagwiriyemwo abakobwa n'abagore bari bitwaje ibyapa byanditse mu Gifaransa ngo turiyamirije ihonyabwoko rikorerwa abanyekongo n'ibindi byinshi. Ibindi nabyo bikaba byatyoza ibihugu vya Buraya hamwe n'igihugu cy'u Rwanda, aho rimwe na rimwe batera indirimbo zityoza igihugu cy'u Rwanda n'abategetsi bacu nka mu byo bagarutse ko basabye ibihugu vya Buraya kuva mu gacerere bagatera igitsure leta ya Kigali kureka ico bise gusahura imitungo ya Kongo bitwaje umuhari wa M23, aho banasabye ko amakompanyi y'indege nka Brussels Airline na Air France y'Abafaransa atawusubira kuyahonyuzamo ikirenge kuko ibihugu vya nyine ayo makompanyi bishigikiye u Rwanda. Ikindi basabye nuko atawusubira kugura telefone ya iPhone canke imodoka ya Tesla kuko ubutare buyikora bwo babwibwa muri Kongo bugashurwa na leta y'u Rwanda mu kinyegero. Brigitte Tuyishimwe, umwe mu banyarwandakazi bake bitabye iyo myiyerekano, basabye ko amahanga yofatira ibihano u Rwanda. Muri Kongo nta kindi kiberayo uretse kurwana. Barimo kurwanira gufata igihugu cya Kongo. Abantu bavuze ko bagomba kuzagicamo ibice, ibyo numva bagomba kuzagicamo ibice bakabigenera u Rwanda. Mu mpamvu tudasobanukirwa neza, ngewe icyo naje hano kugira ngo namagane abantu bose bashyigikiye u Rwanda. Ikibonekeje nuko iyo myiyerekano umutekano wari ucunzwe bikomeye n'abapolisi benshi, bikaba bitegekanijwe ko imyiyerekano nk'iyo izobandaniza imbere y'ubuserukizi bw'u Rwanda i Buruseli kuri wa gatandatu. I Buruseli mu Bubiligi, Alain Majesté Barenga.
mu gihe ibura ry'igitoro cyangwa lisansi rikomeje kwigaragaza mu Burundi, umupaka wa Gatumba uhuza iki gihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usa n'uwabaye nk'ubwiruhukiro bw'abanyagihugu, cyane cyane abava mu Bujumbura bafite ibinyabiziga bikoresha lisansi. Muri munsi rero haca amajana n'amajana y'imiduga yerekeza muri Kongo igiye kunywesha, ariko buryo bayibonamo iyo lisansi burakomeye, rimwe na rimwe bigasaba gutanga amafaranga. Jedasi Hundi Mpundu yahishitse ku mupaka wa Gatumba maze adutegurira inkuru ikurikira. Abapolisi bariko baragerageza gutunganya urusobekerane rw'imiduga y'abarundi iri kiragerageza kwinjira mu gihugu kibanyi ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye kunywesha igitoro. Turi ku mupaka wa Gatumba muri komine Mutimbuzi. Hari umurongo w'imiduga ufise uburebure burenga ikilometero. Bene iyi miduga nka bose ntibashima kuvugisha abamenyesha makuru, ariko hari ugendesha taxi umwe yemeye kumvugisha igihe yaravuye kunywesha, ariko nashima kwivuga izina, avuga ko ibintu bitoroshe. Tuvuye mu Burundi gushika muri Kongo, abarundi tubasigira 5000, bareri ya mbere yabeka bareri ya kabiri tubasigira 5000. Hama turondera nk'umukongomani atujabukana gushika muri Kongo tukamwa nka 60000 cyangwa 70000. Hariya ibe yibido tugura ma 200000 195 kuko nubwo igipolisi kireka imodoka zikarengana, abagendesha amapikipiki bo bavuga ko batemererwa bose. Oya imoto ntibazemerera. None nk'uwe utegenza gute urongo? Bo uragira reservoir ugakuraho reservoir ukajyana ukanwa ukaza ugashira ku hondo ugasubira inyuma. Reservoir oya nta inyegeza kweri, bose bariho barazitwara bashira gusa mwo mugunira tukagenda. Kurashira mugunira ukagenda kanwa ukagura kuri bajya bamama badandaza ukaza nta na kimwe. Mubayeho gute none? Nuko nyene ubuzima no bibona ko tubayeho kabutse. Nuko nyene tubaye. Aha ku mupaka wa Gatumba n'abakenyezi ntibasigara inyuma mu kurondera ico rirenza. Usanga bariko baradandariza igitoro mu macupa mato mato, nibo bahereza ipikipiki ntonto ziba zankiwe kujabuka hakurya. Turangura 16 tuza turacorera rero mu nzira abakongomani tugurisha 20. Oya ndonse nkaronka ibihumbi 10 nkasubira abana, urumva ndashima. Mu gisagara ca Bujumbura kwiyunguruza ntivyoroshe kubera n'amastation yahora aronka igitoro mu misi heze ubakironka nabi. Kuri uwa kabiri ku mastation arenga 10 nagendeye muri komine Mukaza nta nimwe ariko iratanga. Jedasi Hundi Mpundu i Bujumbura. Australia yaciye porogaramu y'ubwenge bucurano izwi nka AI cyangwa Artificial Intelligence, izwi nka DeepSeek mu byuma byose by'ikoranabuhanga bya guverinoma kubera impamvu zishingiye ku mutekano w'igihugu. Guverinoma yatanze ayo mabwiriza nyuma y'uko inzego z'ubutasi zigiriye inama guverinoma ko iyo porogaramu iteye inkeke zitakwihanganirwa. Hagati aho Taiwan, Ubutaliyani na bimwe mu bigo bya guverinoma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo byabujije ko iyi porogaramu ikoreshwa. Saa moya zirabura iminota 17 mu Rwanda no mu Burundi, n'umwanya w'ikinamico urunana kuri BBC Gahuza. Devota ngo ntashaka kurebana na titulaire mu maso. Hagati aho duheruka Obama na bagenzi be bafatanyaga gukora telefone bataka cyane. Byari bibagendekeye bite? N'urunana. Mwana we Obama mwana wanjye rwose ihangane ureke gutaka mwana wa. Oya ndababara cyane mama we. Mbese busho ndakumva ngo uwo mwana wafatanyije na Obama gukubaganya iyo batirika batwikira hamwe wameze ati yewe mvuye gusura iwabo ariko nibyo byoroshye rwose se nakubeshya. Ayiwe mwana we uya ihangane rwose wa mwana we ukagatuki kavuyeho kugira ngo kwihangana babare byoroshye kankwa ntabwo byoroshye mwana we nuko tuwo mwana usanze yaramutse ati rega ikiganza cyose cyasadutse ni nkaho cyavuyeho cyose rwose yewe sanze wenyine sowe ngo bari kumwe ku bitaro. Ariko uzi ko hari ibintu dukinisha cyangwa tukabifata nkaho ntacyo bitwaye kandi ari ibyishi. Cyakora burya ngo nyamwanga kumva niyanze no kubona. Wongeye batubwira ko ibikoresho by'ikoranabuhanga bishaje bigomba gutabwa ahabigenewe, ariko njyewe aho kujyana iriya rwose nyagwa ya batiri nka Obama koko. Nukuri ntawatekereje ko kare akantu ngo ni batiri ka telefone kibitsemo imbaraga zishobora guhitana ubuzima bw'abantu.
niyo mpamvu rero natwe ababyeyi rwose dukwiriye turinda abana bacu ibikoresho by'ikoranabuhanga rwose igihe byashaje tukabikura mu ngo zacu rwose kandi tukabishyira ahabigenewe tukubahiriza amabwiriza ndetse igihe cyose ntabitubwira se ubwo nyine ni isomo turaribonye busho ega no kubahitana buriya byari ushobora kubahitana uretse ko imana yakinze ukuboko nawe uretse ntibari no gupfa ariko mama ubu koko wamuhiyeho uzi ko bigiye gutuma ananirwa kujya mu mirimo koko ariko rwose nk'ubu mba mbizi nari kuba naragiye guta rwose yirabatira ahabugenewe aho kwitegeza abana banjye rwose ntibagire gutya yewe kwicuza byarangiye busho ariko mwana we ariko ubwo wankuye kuko mama ubwo wose uri kubona ko ndi kubabara kuko mama yiwe wodo ahangado ariko mana yanjye ibi ni ibiki koko mana we mbese kare ko ari wowe uri kurira mama cyangwa mva ngiye gufuka ko utagiye kurira ikiganza cyanjye cyahiye ntibikiri mu gice koko ari bukire reka kurira rwose gutera umwana ubwoba rwose kuko nanjye nkumva ngo nanjye narira koko murekere aho rwose sheri uriya mbonye si titireri we cyore uzi ko ari we koko we none se konje yarangiye ntabyo nzi pe mana yanjye we Chris turamubwira iki we kubera ikizi kubera nyine ziriya gahunda z'ubukwe na nyinshi zapfuye twabikora iki se sha umva njye sinshobora kurebana na Chris mu maso rwose reka nanahite nigira mu biro byanjye dashwi cyaka karame titire niko ko munyitegereza gusa se aho kunsuhuza reka nze ukore mu ntoki muntu wanjye mana yanjye we ubu turaganira dute n'ibintu byabaye koko tuza nawe ariko niko mwaramutse neza mwaramutse niko mbere na mbere reka mbanze mbashimire udushimira iki se titire akazi kagenze neza rwose muri iyi minsi nari nibereye muri konje ko ari inshingano zacu se rwose buri wese hano ku kigo nderabuzima yakoze neza akazi ke ibiranyereka ko abakozi bose hano ku kigo nderabuzima ari abakozi beza pe yewega cyakora ni uko byihanganira nta kundi ibiki byo kwihanganira se devo mana yanjye natwe twaratunguwe pe mwatunguwe n'ikizi devo cyangwa urashaka kuvuga kuri biriya bindi nyine bitabaye byo gusaba nibyo nyine nashakaga kuvuga oya devo ibyo bintu mureke tubireke rwose ariko se wamugane twareka kubigarukaho dute kandi byarabaye mu muryango wacu kuri ni mu muryango wacu kandi nanone ku muyobozi wacu ku kazi ibyo byo ntitwareka kubiganiraho rwose kandi koko birababaje rwose byabaye nawe urabizi shyaka ndakumva reka ngira icyo mbisabira rwose turakumva rwose ndagira ngo ibyo mureke kubitekerezaho no kubiganiraho hano mu kazi mana yanjye titire birashoboka ko byaguhungabanyije ukaba udashaka no kongera kubyumva nizere ko nta ngaruka bigomba kutugiraho umuyobozi hoya rwose twiganirire iby'akazi ibijyanye na sosiyale mbese imibanire mu bantu tubireke niba ngombwa tuzabiganiraho bitari hano mu kazi cyakora ibyo mu miryango ntibigomba gusanishwa n'imikorere n'imikoranire ku kazi da ndumva wowe wabyumvise shyaka nabyumva nibyo rwose nashakaga kuvuga kandi si ikibazo cyanyu rwose twikorera akazi katuzanye niba ngombwa ibyo tuzabiganiraho murabyumva muteze ndangije kwitegura rero ubwo ngendagiye harya ubwo wowe gahunda yawe y'uyu munsi niyo honori mbese ko muvugisha aho kunsubiza ahubwo ukanyitegereza gusa ndakubajije nti wowe gahunda yawe uyu munsi ni iyihe ahubwo ndanibutse ndumva uyu munsi ukwiye kujyana umwana ku mujyanama w'ubuzima ukamupimisha ibiro bye mu rwego rwo gukurikirana imikurire ye ibyo se nibyo unyibutsa ariko kukwibutsa nanone si bo bonori urumva urabizi ko twiyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo dukurikirane imikurire y'umwana wacu nori ariko wabaye icyo nori kirahari kareme ariko tekereza ni ukuri uzi ko kuva ejo nimugoroba ufite umushiha uwo mushiha utuma umvugisha nabi wabutewe n'iki koko kirahari yewe ko nzi ko ngewe karemera ntigeze mvuga nabi cyangwa ngo ngire ikintu kibi ngo ukorera habaye iki koko gituma buri kintu nkubwiye unsubiza nabi koko
cyangwa wongeye kugirana ikibazo na mama we? Mukecuru ararengana Kareme. None se wagize ikihe kibazo? Wemenya kuri Kabitera gusa nta kindi. Kabitera kibigeze kari byo nkubaza ntusubiza. Ubwo uzi ko watumye nyogokuru bamwita izina ribi Kareme. Njyewe gute se kandi? Ubundi se kubera iki watanze isezerano utazasohoza? Irihe sezerano ze? Yego ye. Ubwo rero nta kintu wari wasezeranyije nyogokuru none umwaka ukaba ugiye kurenga ntacyo ukoze Kareme. Njyewe Karebera. Urabyihakanye nyine. Ntari wemereye mukecuru se kuzajya kunsaba. Mukecuru akagenda agatumira inshuti ze ndetse agatumira n'imiryango bikarangira badutegereje bakaduheba. Ibyo do ariko mana yaje. None se ubwo wakoze iki? Ubwo uzi ko mukecuru basigaye bamwita Semuhanuka. Uraseka siki? Urumva bisekeje Kareme? Kuki wabeshye nyogokuru bigatuma nawe abeshya umuryango koko? Yewe niba ari ibyo reka tureke kubivuga aka kanya. Tureke se uragira ngo tuze kubiganira ryari Kareme? Urumva nyogokuru agomba gukomeza kwitwa Semuhanuka. Wagize icyo ukora rwose Kareme? Reka ngende ngira ku kazi yewe ibyo turaza kuba tubivuga nawe. Oya Kareme, oya rwose ngiye sinkwemerera. Ugomba kuva hano umaze gufata umwanzuro. Sinkwemerera rwose kugenda. Ubwo se urumva yongeye kumamagara mbaza icyo twaganiye namubwira ngo iki koko Kareme? Ndagira ngo mutuze tugire icyo tuganira hanyuma mwinjire mu ishuri amasomo atangire. Murakoze. Mu by'ukuri si inkuru nziza ngiye kubagezaho. Ni inkuru ibabaje cyane. Ngira ngo mwese mwabimenye. Yego mwabimenye. Hari ibyabaye ku banyeshuri bagenzi banyu nta wari witeze ko byaba. Gusa ni ibyago bikomeye. Ejo nk'uko hari bamwe muri mwe mwabyumvise ndetse hakaba hari n'ababyiboneye, hari abanyeshuri bagenzi banyu babiri bakomerekeye bikomeye mu mpanuka yatewe na batiri ya telefone. Muri uko gukomereka umwe yatakaje ikiganza, undi akomereka intoki ebyiri zombi zangiritse bikomeye. Rero mwa banyeshuri mwe hari ibikoresho bimwe na bimwe by'ikoranabuhanga by'umwihariko ibikoresho bishaje usanga dushyira aho tubonye hose cyangwa abana bakanabikinisha kandi bishobora kubashyira mu byago nk'uko byagendekeye bagenzi banyu. Birababaje. Kugira ngo musobanukirwe kurushaho ibyabaye, ndagira ngo nsaba umwe mu bana bari kumwe na bariya bakomeretse ababwira uko byagenze. Kaga Kureza. Biriya bijya kuba wari uhari? Yego nari mari headmaster. None igire hino ubwira abandi banyeshuri uko byagenze. Nyine uko byagenze. Vuga cyane bose bumve. Nyine nari ndi hamwe na Sano, Obama ndetse n'undi mwana. Nuko twari dufite telefone ishaje na bateri zishaje. Mwari muzifite muzikoresha iki? Twari turimo tuyikanika kugira ngo turebe ko ikora. Noneho umwana umwe afata insinga tangira kuzicomeka muri batiri. Twageraga ngo nitubona tubishoboye tuzatangiye tujye tuzikora. Hanyuma byagenze bite? Nyine twatangiye twumva ya batiri yatangiye gushyuha. Twumva yashyushye cyane. Tugira ngo noneho igiye gukora. Komeza. Nuko noneho rero bukeye bwaho ejo ku mugoroba turongera tujya kuyanika. Umwana witwa Maka arongera acomeka urusinga irongera ashyuha tugiye twumva ngo po twumva biraturitse. Mwabyumvise? Ngo po. Hanyuma Obama na Maka bombi bahita bakomereka uko ariho bari bayegereye. Twabonye bava amaraso tugira ubwoba bwinshi turasakuza kugeza aho dutabaye. Nuko byagenze. Murabyumvise? Mukuyemo irihe somo? Mana yanjye we, dore nyogokuru rwose arongera arampamagaye. Ubu se ndamubwira iki koko? Alo? Wiriwe nyabu? Wiriwe nyogoku? Yego, niko, Honori. Karame. Hanyuma
maze ko ntacyo wambwiye Nori. Mana yanjye ubu se ngo usubize iki koko nyogoku? None se ntiwavuganye n'umugabo wawe ku byo kuza kugusaba nk'uko ejo nari nabikubwiye? Nabimubwiye. None se wa mwana ko utambwiye igisubizo yaguhaye? Ubwo se azaza kugusaba ryari ngo munkureho iki gisebo wa mwana we? Nyogoku nkubwire iki koko? Mbwira nyine. Ntumbwiye ko wabimubwiye se? Mubona ko imyaka yanjye kubatizwa se muhanuka mbikwiriye koko? Nyine nabimubwiye. Nuko ati iki uwo mugabo wawe? Urebye ntacyo yambwiye nyogoku. Nabimubwiye ubundi ahita yigendera. None ubwo bigomba kugenda bite? Njye nkeneye igisubizo nyacyo nkakurwaho igisuzuguriro. Nimufate umwanzuro pe. Ubu se ndabigenza nte nyogoku? Wongera umuvugishe mumpe igisubizo cya nyuma. Nyogoku reka nze kongera kubimuganirizaho uyu mugoroba nataha avuye ku kazi. Cyangwa nyogoku wowe waje kumuhamagara ukabimumbariza. Mwana we bise koko kuki atayifata? Reka nongere ngerageze rimwe. Alo. Kiri bite se? Ni byiza Leya. Mbese we ko wagira ngo nturi mu rugo? N'ubundi simpari. Mana yanjye uri he se sheri? Ubu nanjye nari nkiri mu nzira ntaha nari ntaragera mu rugo. Nyine nari nguhamagaye ngo numve ko wageze mu rugo nze nkwisurire. Oya, ubu tuvugana nicaye mu biro. Mana yanjye ko watinze mu kazi se sheri? Ubwo urataha ryari? Ndacyafitemo umwanya hano. Shataha nze ngusure. Umva Leya. Ubu ndumva ntari muri muzo kandi rwose nkubwiza ukuri ubu ndumva ntashaka abashyitsi. Sha nukuri bihurimo ndabyumva pe ntibyoroshye. Ariko nukuri inyumva. Ariko ntabirenze Leya. Kuba aya masaha ukibereye mu biro byawe ndatekereza ko bigufasha. Ako shiri tahanze mbe nguhugije pe. Nawe ubundi ukomeje kwigunga wenyine wakwicwa n'agahinda gakabije da. Hakubguza ububi bwa depression sheri. Sha buretse Leya. Oya sha tanga amahirwe. Ukeneye umuntu wo kuguhoza amarira. Erega shaho niba Nyesi yaragutengushye ku munota wa nyuma ntabwo abakobwa twese tumeze nkawe. Ndabiza abakobwa bose si bamwe. Ariko Leya babara nkwisabira akantu kamwe. Ego sha ndakumva nukuri nsaba kandi niteguye kuguha icyo mfite cyose unyifuzaho. Urakoze cyane. Noneho mbabarira ubu ndetse mbe niberengeye nyine. Ndahuze. None se kiringira aho ngutegerereza tuze gutaha ni wawe mu rugo ngusure. Ubu busabe bwari ukomeje gutitiriza Chris se buragira aho bwemerwe. Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Barakoze bagenzi bacu mu mikiramico urunana ni nabo bari kudusingiriza umusozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kabiri gusa mbere kuva muri studio nkubwire ko abasivili babarirwa muri mirongo bivugwa ko biciwe muri Sudani aho imirwano ikomeje hagati y'ingabo za leta n'umutwe w'abarwanyi ba Rapid Support Forces. Imirwano ikaba irimo n'ibitero byo mu kirere ndetse n'ibikoresho ndetse ikaba inakoreshwamo ibitwaro biremereye cyane. Amakuru ushobora kongera kumva kuri bbc-gahuza.com. Twari dufashijwe na Chris ku bahanga bw'ibyuma yarahagaburiwe na Nina Iradukunda Gene Prudence Nyumva wakoze guhitamo BBC Gahuza miryango uraraharyana.